Nah guys, sekarang saya berada di Tulang Lumpu. Lokasinya di Bukit Koci. Ya. Yo bersama teman saya ini guys. Untuk ini guys. Bukannya kayak babi guys. Dia orang Jawa tapi udah lama di Padang guys. Kata-kata dia bercampur aduk guys. Tapi sawah pas Padang aja toh. Udah berapa lama di Padang? Awal tuh tahun di Padang lah kamu di Jawa. Lama di Jawa. Iya. Kalau di Padang lah berapa tahun dah? Lah lompe lah di Padangnya lah lama di Jawa kan. Pas di Jawa. Jawa, Bapak Jawa. Papa Padang sama Padang. Oh, tuh. Awak yang Jawa soalnya. Lama di Jawa tuh pakai bahasa Jawa nah. Iya, tak bawa pas Jawa sakit. Sama awak dulunya orang Padang juga tapi lama di Jawa tuh mode tuh pas awak gini ketika di Padang ada. Kalau awak mah mau itu. Pas compu-compu pas awak kecil Campu ya dah. Nah, kawan-kawan yang ingin berfoto-foto ria banyak sekali spot di sini. Adalah. Bisa lah kalian ke sini berfoto-foto ria bersama cewek-cewek kalian kan. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kau nak diapun dah? Tak di mana bumi dipijak di situ utang sapolik dah. Beda awaknya. Tapi itulah prinsip awak tuh dah kalau banyak utang mampu awak lihat dah. Harus mampu awak. Mampu awak kau awak tuh dah tuh kepelak koce dah. Kok asal setak kapak gunung itu meloncat aja lah ke bawah. Sama dia celek dah nak Dia aja ke bawah. Iya dah rencana iko kompek kau lah kedibu apa dah? Rencananya tompel laktasan helikopter mantap. Helikopter Pak Jokowi akan tampil di sini guys. Karena akan terjadinya apa? Apa tuh? Oh, komplit kecurangnya nah. Apa tuh dah? Tata lo tahu dah. Kalau main chip langsung aja lah. Oh lihat cok awak cok. 85 sabe. Dijamin jackpot Yo chip Malaysia jamin jackpot. Oh tuh yo laju. Pak Bo perkembangan di apa ini dah di kampung dah. Saya capek. Yo payah watenya. Lagi corona gue lah banyak orang mabuknya dah. Banyak orang mabuk. Iya dah. Banyak yang bingung di kampung gini. Tapi kampung awak lah ancak gini ada. Bagi yang nio be apa? Pemamapan ke kampung kami baik lah. Tuh pemamapan kok bagi nang mati lah lagi. Kok melompat aja lah ke bawah.